Komisi Bentaban Penek Pensa Ikatan Rai Culture Khasi Nadu Kathok Qatar Bakcinge Dai Pring Khasi Chaintia Bat Garu Ak Arphoi Trek Naiweng Achap Sau Ka Khasi Atho Society KAS Kala Penlong I Kalumpung Ki Nong Tho Banya Thir Halok Phang Pedeng Ka Thir Banya Yak Jinglong Kerpang Khasi Hak Culture Yak Bala Penlong Arts and Culture Hall Shillong Hakani Ka Sngi Lai Don Lang Du Ba Frederick Roy Kharkongor IAS Principal Secretary Ketanat Arts and Culture Sarkar Jala Kumu Kongsan Professor DRL Nonglai, President Khasi Atho Society, Dr. MM Khandek, Joint Secretary, Professor Badap Lenwar, Kanongi Okusnam Padmashri, Kinong Hikai, Ringkat Kisamla Puli na College Paper. Aba Ajinkran, Professor DRL Nonglai Long, Bakaching Snowy Pair, Pen Khasi Chaintia Batgaru, Kadai Tang na Kaching Snowy Pair, Kamsan Perthai. Ula Kuntu Begani Kaching So Pair Chach Benrio, Kadiban Kot Tah Kamsan Perthai, Henry Ban Penpat Penprapat, Jinglong Kaway, Pen Khasi Chaintia, Kamdai Bandon, Hagajala. Kalau kita bersisa bagi kita punya pihak pada khasi berjanji kalau man pensenjor lalu pihak yang kita jual. Ngambil doktor compare bahwa dan amang ni itu yang asisten ngapply ke shield type certificate na jual ipat na kedua bagai upna. Kerja no kata dalam rekam sedang apply ha khasi autonomous discussion di orang ada khasi. Jadi dah pihak nak compare tu ayam compare. Mula pihak yang nak kau. Kalau kita bersisa bagi kita punya pair, kalau kita kelan jerut mentawat Department of Arts and Culture yang khasi janji badro. Handrai habiadai pada bahak pengkampat khasi bajanji tak kau. Kini kapan kulman bagi ke political division gini, dia ngakwa bagong kumni hadwede bagi development, kejim penrai bersan ki bahag yo, yang kejim mentoi barokat pihak kadro ki district ki subdivision ki kamle mereka jadi mereka tangkoi. Nyimdei banong namta bangini tu ya ke development pihak kadro melelai. Yang division, ki subdivision, ki district berjuai, hanrai kejat mereka tangkawai. Ubak Frederick Loong, Bakathok Qatar kadai gawai ni culture, ban penek pensa ikaktin katliat ukhasi, bat akcingiyat kapor, ula penpau bai ikaktin khasi la dairu ban penroi sahi kibor digital technology. Ula kentu ikhasi Chaintia bakimdai ban don kacing sungai pair cai ben rio, namala dak telot ketenrai, kan satelot ke cai ben rio. Habakran ula cumur rui khasi Atho Society, bakan penlong saya gawai patkar program. Kebakarpang ban kenmau buram Thomas Jones ubala prat lenti ke Thok Qatar hakacing trailang bak sarkar nari Wales. Kini ketin ketliat clarity jungiru kadai it's like a flowing river. Kalau mengawak betul kamlong stagnant. But ni hab adopt ye technology ki batmai ni hab perkhat pumno bangin penroi pendiospa ya ketin ketliat jungi. But ni hab penengkam ye technology ru. So kemudian pada mana kalian jo Google Translate, benda ka khasi kalau available lah ka Google Translate. Dan kini ki kenai belada, yo lad berlai cepo UNESCO, cepo Paris, bar apor badang ya grand bar gitu ki he apo UNESCO. Kalau kita bos mutenan pengiyo pengin pini lembat Google Translate baga language jungi kalau don haga Google Translate pengilala pini. Umno begin berkelah, ya ka ketin khasi, bad kata kalau long kike kaba long mono, kaba pini ba umno ina perenkam ya ketin ina perenkam ya ka teknologi, kalau kike kaban ai jingpen itu susu ya ka language jungi, tengah tentu ya ka khasi atau society ru ba kini engage kamdang kai good kena samalang ne. Jadi kena samlale ki long betul ada teknologi, but deploy ban game. Jadi tinggal kuah pun tentu ya ka khasi Atho Society bagin perkhat lese kumno bagin stang dengan digital repository. Ka digital repository ka bandon ya ki code, ya ki poetry, ya ki puriskam, ki baper kinno nak ka digital repository. But aku juga kapor kinon ru ki app natip kinon ki kena kelas dang ke app ru. But kumno ba kata ke digital format jong ki literature jong ki poetry jong ki kinon nak ka digital repository.
nanti by Dr. Desmond ila le ko program di Australia ngatrai spang ke Shillong they kata kalau limited to the not only on language ndai le se ka Khasi Author Society unka premier apex organization kubali banpai ya ka tin athlete ya ka culture ya ka literature ऐसे किला अपन engage kumno benginya mudah agak kumno gila अपन leverage ya ka digital technology Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya